бо ҷамъ омадан гирдӣ ҳам шогирдону пайравон ёде аз Темур Собиров, яке аз олимони машҳури соҳаи риёзии асри 20-ро зинда медоранд. шахсияте ки бо дарки амиқи ҷаҳони донишу маърифат ва истеъдоди баланди худ бори дигар бартарияти миллати тоҷикро дар арсаи илму дониш собит намуд. профессор Темур Собиров дар пайроҳаи интихоб намудаи худ иштибоҳ накарда буд ва суханоне ки аз ҷониби дӯстону шогирдони ӯ нисбат ба тадқиқоташ гуфта шуданд тасдиқи ин гуфтаҳоянд. ӯ дар даврони шӯравӣ мактаби худро таъсис дода барои ҳалли муодилаҳои дифференсионалӣ назарияҳоеро пешниҳод намуд ки то ба имрӯз арзиши илмиро доро ҳастанд. Темур Собиров хатмкардаи факултаи математикаи Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи Владимир Илич Ленин буд. бо дар назардошти истеъдоди фавқулодаи риёзидониаш ӯ пас аз хатми донишгоҳ барои идомаи таҳсил ба шаҳри Воронеж рафт. феълан дар Тоҷикистон зиёда аз 40 нафар номзадҳои илми физика-математика ҳастанд ки шумораи зиёди онҳо давомдиҳандагони кори илмии Темур Собиров мебошанд. ҳар яки онҳо худро шогирдони ин шахсияти соҳибмактаб медонанд. дар баробари тадқиқотҳои илмӣ Темур Собиров кӯшиш мекард ба дигар донишҷӯёни риштаи риёзӣ нозикиҳои илми математика ва роҳҳои соддаи ҳалли масъалаҳоро омӯзонад. ман бори аввал Темур Собировро соли 1966 моҳи декабри соли 1966 охӯрда будам. Он кас аллакай номзади илм дар донишгоҳи давлатии Воронеж дар Федератсияи Русия ҳимоя карда буданду ба ватан омадам ба Душанбе ва мо донишҷӯи курси дуюми факултети механика математика як лексия гӯш кардем аз он кас. ҳамон рӯз шинос шудем. ҳамин маълум буд, аз чеҳраш маълум буд ки як шахси алоҳида аст, як шахси хеле боистеъдод аст. ҳамин риёзиёт барои ӯ як чиз буд, мисли оне ки ҳамин барои шиновар об дар кор аст. барои Темур ҳамин олами риёзиёт олами худаш буд. ҳамин хеле худашро хуб ҳис мекард, суҳбат мекард, лексия мехонд, муҳокима меронд оиди муаммоҳои гуногуни риёзӣ. хеле дар ҷояш буд, як шахси хеле соҳибистеъдод буд. ман кам дидам ин хеле одамоя дар умрам. анабад худованд тақдир ҳамин хел шуд ки мо соли 67 кӯшиши худи ҳамон Темур Собиров ҳам дар ҳамин чиз буд. моя интиқол доданд аз донишгоҳи давлатии Душанбе Тоҷикистон интиқол доданд ба донишгоҳи давлатии Воронеж. ба он хотир ки дар ин донишгоҳ он соло як мактаби хеле барҷастаи риёзӣ пайдо шуда буд, рушд ёфта буд таҳти роҳбарии як олими барҷастаи асри 20, яке аз барҷастатарин риёзидонони асри 20 Марк Александрович Красносельский ки роҳбари илмии Темур Собиров буданд. мо ҳамонҷо моҳи сентябри соли 1967 вақте ки ба Воронеж расидем, рӯзи дигараш ба назди мо 4 нафар донишҷӯ будем. назди мо Темур Собиров омаданд ва муваққати суҳбат ташкил карданд ва семинари рафтаина ташкил карданд барои мо, барои ҳамин донишҷӯи курси 32. ду кас аз курси 2 буданд, ду кас аз курси 3 будем мо. ҳамин ҳар ҳафта хобгоҳ меомаданд. дар хобгоҳ як толорчаи хонаша доштем. дар ин ҷо мо ба дарс медоданд. ҳатто ҳамин фаромоиш доданд ки аз донишгоҳи омӯзгории Воронеж тахтаи сиёҳ оварданд бо буру бо лата. мо ба ҳамин чизҳо саволое ки мо доштем ба он кас савол медодем. он кас ҳамаи чизҳое ки барои мо нофаҳмо буд фаҳмода медод. яъне ҳамин қадре мо ворид шудем ба ин мактаби Темур. соли 70 вақте ки донишгоҳ хатм кардам, аллакай маълум буд ки аввал ин ки он кас роҳбари кори дипломим буд ва маълум буд ки назди худашба барои таҳсил меравам. ино шахсиятҳои хеле каманд, шахсиятҳои ҳамин якта-яктаанд, яъне дона-донаанд. ин хеле нест ки ҳазор хеле шавад. Темур аз ҳамин буд. яъне вақте ки ҳамин қишлоқ ба калом мешавад, ҳамон вақт дар он мактабхониш медонистааст ки барои вай риёзиёт дар кор. омада шаҳрба дар як интернати махсус буд. интернати ҳамон солҳо, солҳои 50-ум интернати ҳамин самти
ریاضی و فیزیک بود. همونجا آمده خواندند، همون اینترنت تمام کردند، در همینجا نامه کمال گرفتند و فاکولتت فیزیک و متماتیک اون وقت بود، بخش ریاضیاتش به داخل شدند و علاقه در سالهای دانشجوییش تحت روبروی یک برلینسکی نام شخص بود، همینجا ریاضیدان بود، تحت روبروی اون کس یک کار دیپلمی نوشتن که کار دیپلمیشون چاپ شد در در مجله علمی چاپ شد و همین سمت تمام عمر ادامه دادند. او با سبک خاصش دانشجویان جوان را به خود جلب کرده آنها را راهنمایی میکرد. محض با کوشش تیمور صابرов دانشجویان با استعداد برای ادامه تحصیل به دانشگاه شهر ورونش فرستاده میشدند. یکی از آنها ارگشبوی محمدیف بود که جایگاه خود را در دایره علمی سابق شوروی پیدا نموده عین زمان پروفسور دانشگاه دولتی ولگدای روسیه می باشد. من از سال 1969 تابستان سال 1969 یکمین بار ماه اوگوست هنگام قبول شوی من مکتب میانه تمام کرده با انیورسیته دولتی تاجیکستان قبول شوی با آمده بودم. در همون وقت از دور دیده یکم بار صحبت کردنی و گوش کرده بودم، لیکن من نمیدونستم که تیمور صابرov من همراه یک رفیقم همسنفم همکورسم ابراهیم در یک خانه در یک اتاق زندگی کردیم. در همین بعد فهمیدم که من همون رفیقی که در همونجا گپ میزد و سخن میگفت و میفهموند با استودنت همون ابیتورینت ها درباره متماتیک فیزیک، این همون تیمور صابرov بود است. و استودنت همون کورس چهارم بود همون سال، ما استودنت کورس یکم همون دادر تیمور ابراهیم همراه من در یک اتاق ما همراه زندگی میکردیم و می اومد با ما همون درس متماتیک یاد میداد. متماتیک که ما نو از همه گوشه های تاجیکستان اومده نو دانشجوی انیورسیته شده بودیم. متماتیک علمی انچه مشکل وابسته از مکتب و از معلم بسیار دانشجوها خیلی سطح دانششون همین وابسته بود. ما البته از گوشه های گوناگون تاجیکستان که اومده بودیم دانش ما قدر کافی نبود برای فهمیدن، لیکن تیمور همین خیلی با ما همین خیلی یاد میداد که متماتیک من مثلا گرم همین در شخصا در حق خودم میگم که اون چیزی که من از تیمور گوش کرده شنیده فهمیده گرفتم دیگر کتاب خوندن یا یگان کسی دیگر گوش کردن حاجت نبود. در قطار بسیار استادانی همون زمانه من همون دوره استودنتی هم بودگی هم من نامشون میگویم یک بار تلفظ میکنم همون استادان مظفر و تاشبایف، مختارov، بابایف، مالکov، جورایف، ستاتسنکو، میخایلوف، یوحانانوف، مولایف، برلینسکی در قطار همین استادانی که من از آنها درس گرفتم در دوام 5 سال در انیورسیته خوندنم همین تیمورم همچون استاد حساب میکنم. تیمور صابرov شاگرد یکی از ریاضیدانهای مشهور مارک کراسنوسلسکی بود. این عالم صاحب استعداد با یک نگاه درک کرد که در روبرویش شخص ایستاده است که دارای فهمیش عمیق علمی ریاضی است. زیرا نظریه‌هایی را که تیمور صابرov پیشنهاد کرده مسئله‌هایی را که حل نمود تا امروز ماهیت علمی خود را گم نکردند. در این سمت مدل دیفرانسیالی درجه خیلی بلند برسید و یک علم دیگر، یک علم معاصر، یک قسم متماتیک با نام تحلیل فونکسیونالی همین سالها پیدا شده بود تحت سروری همون مارک کراسنوسلسکی. این کس همین متدای تحلیل غیر خطی فونکسیونالی توانست خیلی استوارانه استفاده برد در حل مسائلی که برای مدل دیفرانسیالی ضرورند. حالشون ما مسئله ابتدایی مینامیم، مسئله کناری میگوییم، مسئله ابتدایی کناری میگوییم، مسئله برای سیستم هستند، برای مدل ابسترکتی هستند و کزاکز یک عالم ایرماست. اینجا تیمور در همین عمر کوتاهش توانست که به سطح برجسته‌ترین علمایی که در همین سمت کار میکنند وارد شود. همگی 37 سال عمر دید تیمور. انا توانست در همین دوره کوتاه، یعنی از همون اگر حساب کنیم از روز از یکم کار علمی که به چاپ رسیدگی بود تا آخرینش همگی 13 سال
وقت داشت تیمور. در این 13 سال زیاده از 50 کار علمی در مجله‌های خیلی خوب ریاضی به چاپ رساند و مهمش آن است که همین در دل دیده همون آدمایی که با اونو سر کار داشتن ماند، یک عمر ماند. در این دور توانست چند شاگرد حمایت کند، نامزدهای علم برآورد. انا مدیری کافدره آلgebra و گیومتری همون دانشگاه پداگوژی ورونژ بوده داشتند. در اینجا یک مکتب تشکیل کردند. حالا هم کمتر موندند اونایی که همسالای ما هستند و شاگردای تیمور بودند، لیکن حالا هم همونو درباره تیمور گپ میزنند و شاگردان اونو با شاگردان خود اونو گفتند که همین صابرف چه خیلی آدم بود، چه خیلی ریاضیدان بود. همون مسائلی که گذاشته بودند مسائل خیلی مرکب بودند، زیاد اونو تو به حال حالش نیافته است، دیگه زیاد اونو از جانب شاگردا حال خود رو یافتند. گفتم ممکن است که من حاضر ما در تاجیکستان کمش با 40 نفر نامزد علم و دکتر علم هستیم که در اون سمت متماتیکایی که در اون سالو در ورونژ پیدا شده بود در اون سمت کار میکنیم و همه ما خودمون شاگرد تیمور صابرف میکنیم. همه ما شاگرد تیمور صابرف هستیم، چون که چنین شخصیت برجسته، شخصیت خیلی باهوش با فهم در ریاضیات کم میخورند و ما خوشبختیم از اون که یک قدر وقت هم باشد با اون کس کار کردیم، شاگردشون بودیم و همین طرز این کار در ریاضیات، طرز فکر رانی در ریاضیات، اینا ما با همین تیمور صابرف یاد داده بودند و ما اینا با شاگردای خودمون یاد میتیم و امید است که شاگردای ما با شاگرد خودشون پیدا میکنند و این سلسله، این زنجیر کنده نخواهد شد. تیمور صابرف در حوزه علم شوروی نفوذ زیادی داشت. او را چون نماینده علمی تاجیک احترام کرده دستاوردهای علمیش را اعتراف میکردند. هرچند در آن زمان اعتراف جوان رستوی تاجیک کاری سهل نبود، اما تیمور صابرف با اراده قوی و باوری به دانش و ملکه خود در میان عالمان مشهور اتحاد شوروی توانست جایگاه خود را پیدا نماید. من بار اول درباره تیمور صابرف در سال 1976 در انستیتوت متماتیک اکادمی علوم اوکراین از زبان اکادمیک کارالیوک شنیده بودم. وقتی در یکی از کنفرانس‌ها ما اشتراک برآمد کرده بودیم، از من سوال کردن که شما از کدام جمهوری هستید؟ من فکر من از تاجیکستان هستم. بعد گفت من در بین تاجیکستان یکی از شخصایی میدانم که به نزدیکی در انستیتوت متماتیک ما رساله دکترشون دفاع کرد، نامش تیمور صابرف. من گفتم که من میدانم باید. این سال 1976 بود. بعد درباره تیمور صابرف درباره کار علمیشان کمی یعنی معلومات داد و گفت که اگر معلومات زیادتر دانستن خواهید اینجا با آناتولی میخایلویچ سامویلینکا همون وقت دیرکتوری انستیتوت متماتیک بودن، مقرری اولی دیسرتاسیون دکترشون بودن. من با شما شناس میکنم گفتم، با آناتولی میخایلویچ من شناس کرده بود. و درباره تیمور صابرف بعضی گپای نهایت عجایب گفت. اولا نمی گفت که یکی از مسائل اساسی که در برای دیخوتومی مدل‌های دیفرانسیالی است و تو اون وقت حل نشده بود. تیمور صابرف این مسئله حل کرده بود. این یکی از نتیجه های مرکزی دیسرتاسیون دکتری تیمور صابرف بود. در بین علمان ورونژ کسی که درباره تیمور صابرف سخن میگفتند، علمان مشهور همان دوره‌ای که در ورونژ کار میکردند به مثل پروفسوران یخویدوف، خودی کراسنوسیرسک، پروف و دیگران همه وقت میگفتند که او یکی از اسطوره‌های نهایت درخشان علم تاجیک است. از تاجیکستان اونا میگفتند که تو یعنی تیمور صابرف اینقدر نابغه هنوز پیدا نشده بود. تیمور صابرف همچون نماینده مکتب علمی ورونژ ایده‌های نو را در ساحه ریاضی راه اندازی کرد که
то ба имрӯз чун равияи хоси математикӣ дониста мешаванд. доираи корҳои илмии анҷомдодаи ин олими соҳибҳунар хеле васеъ буда, аз якдигар фарқ мекарданд. дар бораи Теймур Сафарович Собиров гап задан хеле масъулияти баландро талаб мекунад, зеро ки яке аз математикони машҳури даврони шӯравӣ ки Тоҷикистонро муаррифӣ мекарданд, яке аз математиконе ки намояндаи математикони мактаби илмии Воронеж буданд, ки бисёр мутаассифона ин олими бузург умри бисёр кам диданд, ҳамаги 37 сол. ман мехостам як хотирама дар бораи устод гӯям. солҳои 99 ман докторон будам дар шаҳри Рибинский вилояти Ярослав. ҳамон як рӯз бегоҳ ҳимоя буду, маро таклиф карданд, гуфтанд ки биёед, ҳамон як ҳимоя аст, оид ба мавзӯи илмие ки умуман ба мо наздик аст. дар ҳамон ҳимоя иштирок кардам. роҳбари илмии ҳамон диссертант бурд яке аз шогирдони Марк Александрович Красносельский. бояд қайд намоям ки Красносельский устоди Теймур Собирович мебошад. баъд аз бисёр ҳимоя назд гузашт. пас аз ҳимоя суханро ба бурд доданд, профессор бурд, роҳбари ҳамон диссертант. бурд хесту як гапи аҷиб гуфт ки ин идеяи гуфт профессор Собиров мебошад. шумо тасаввур кунед ки ман дар онҷо як тоҷик қариб аз ҷоям хестам. пас ман ба ӯ савол додам ки агар идеяҳои Собиров бошад, чаро шумо ба корҳои илмии ӯ ишора намекунед? ӯ дар ҷавоб гуфт ки гапи шумо дуруст аст, мо ба китобҳои Красносельский ишора намудем ки дар онҷо идеяҳои ҳамин гапҳо ҳастанд. шумо тасаввур кунед ки инсон баъд аз 20 соли гузаштанаш, 20 сол ё 25 соле ки дар ҳаёт нест, идеяҳои вая ки ҳамон солҳо додааст, мардум то ҳол диссертатсия менависанд. як боиси, як моҳии ифтихори мо аст. мехоҳам камтар дар бораи корҳои илмии устод гӯям. зиёда аз 60 кори илмӣ иншо карданд дар як умри кӯтоҳашон. ҳамин корҳои илмиро агар таҳлил карда бароед, аз якдигар қариб ки ҳар якаш як соҳа ба тааллуқ дорад. яъне ки бисёр корҳои мебинед, як параметр дигар мекунанд, дар бисёр илмҳо аст, мақолаи дигар мекунанд. ин хеле не. спектри корҳояшон бисёр гуногун аст ва имрӯз мактаби илмишон дар Тоҷикистон тараққӣ кард, пеш рафта истодааст. Теймур Собиров соли 1940 дар деҳаи суфиёни ноҳияи Файзобод ба дунё омадааст. дар оилаи онҳо ҳама шахсони босавод ва бомаърифат буданд. аҳли хонавода ба илми риёзӣ рағбати зиёд доштанд. аз ҷумла бародарони Теймур Собиров низ номзади илми физика-математика ҳастанд. онҳо саҳми модарро дар тарбияи фарзандон хеле муассир медонанд. зеро пас аз вафоти падар, модари хонадон барои пешрафти ҳар яки онҳо заҳмати зиёде кашидааст. тарбияи шахсиятҳое чун профессор Теймур Собиров, аълочии маориф Камол Собиров, шоири халқии Тоҷикистон Бозор Собиров, номзади илми риёзӣ Иброҳим Собиров шаҳодати матонати ин зани тоҷик мебошанд. ҳарчанд Теймур Собиров дар ҷавонӣ деҳаро тарк карда буд, сокинон ва узви хонадон ӯро зиёд дӯст медоштанд. акай Теймура дар деҳаи суфиён, деҳаи худамон ҳама дӯст медоштанд. калону хусусияти дигари хубе доштанд ки масалан кӯдако қатъи ҳатто забон меёфтанд. кӯдако масалан ба як вохӯрӣ ду вохӯрӣ аллакай самимиятшона эҳсос мекарданд кӯдако нисбат ба акай Теймур. акай Теймур яъне ки ҳамчун психолог, ҳамчун омӯзгор як санъати хоса доро буданд. бузургии акай Теймур ҳамин буд ки дигараш ки хай 35 солам умри солим дидааст, гӯем хато намекунем, чунки 2 соли дигар бемор буданд ва ҳамвақт бистарӣ буданд. дар ин муддати 35 сол ӯ тавонист ки дар илми риёзиёт як табаддулотеро амалӣ намояд, яъне нишон диҳад ки дар математика худашро нишон диҳад ки ман аз ӯҳдаи ҳалли бисёр масъалаҳо баромада метавонам. ва солҳои даврони шӯравӣ на ҳар ҷавон дар соле ки акай Теймур дошт метавонист қудратманд бошад, метавонист
که اعترافش کنند. مثلا ببینید در همه یک جوانی که همگی 37 35 37 سال علاقه مکتبای خاصی متماتیکی شوروی سابق شوروی بخصوص انا شهریورانش که انا ریاضیات متماتیکی مشهور مارک الکساندرویچ کراسنوسلسکی آنجا فعالیت می داشت. تیمور اعتراف کرده بود و طبق بعض نقل‌های رفیقانش دوستای اکای تیمور همین است که حتی کراسنوسلسکی چند بار گفته است که پروفسور کراسنوسلسکی مارک الکساندرویچ که اگر تیمور چند سال دیگر در همین با همین خیل سرعت با همین خیل توانایی فعالیت علمی برد شاید خیام دوم شود. این گپی همین مرحوم پروفسور کراسنوسلسکی می باشد. ергашбой муҳаммадиев шиносоӣ ва дӯстӣ бо Темур Собировро яке аз саҳифаҳои равшани зиндагии худ медонад. ӯ дар баробари дигар омӯзгорон Темур Собировро устоди худ шумурда, тадқиқотҳояшро идомаи корҳои илмии ӯ меҳисобад. ман як сухани устоди умумиамо Красносельский барои манам устод буду, барои Темурам устод буд. Як сухани ҳамон устодамо ёд мебиёрам, мегӯям ки ин амин ҳозира бар ин дар ёдам аст. мо ҳар бегоҳӣ дар зери роҳбарии ҳамон устодамо Красносельский Марк Александрович мо маҳфил доштем. шогирдоаш бисёр буд. 30-40 кас ҷамъ мешуданд. вай меомад ягон кас ба навбат ягон мавзӯъ баромада сухан мекард. бегоҳитар буд. як омаду муаллимамо устодамо гуфт ки ҳамин гуфт як натиҷа омада ба ман гуфт Темур нақл кард. агар ин натиҷааш дуруст бошад гуфт натиҷа ба доска навишта истодааст, ба тахтаи ҳамон чи ба ҳама намоён навишта истодааст. агар ин гуфт натиҷааш дуруст бошад оянда мегӯянд ки математикҳои тоҷик аз Умари Хайём сар карда то Темури Собиров сухан мегӯянд. гуфта ҳамин гапа гуфт. ҳамин ҳозира баъд ёдам ҳаст чӣ хел омаду гуфт худи Темур дар онҷо набуд. дар ҳамон ҷамъ омадамо Темур набуд. Темур куҷо бахоҳ ҳамон нақл кардасту наомада буд. ин ҳамин гапа гуфт. ҳамин гапи як нишонаи он буд ки Темур барои мо як ҳамин намуна мо бояд чӣ хел амал кунем. фикри ҳамон аз Темур Собиров ман ҳамин чиза ёд гирифтам. барои дар қатори ҳамон устод Красносельский ин ба ман наздиктар устоди ман ҳамин Темур ман ҳисоб мекунам. соли охирон пеш аз ҳамин соли вафоташ охирон бор дидигиам дар касалхонаи Москав омадем ва оилааш аз Воронеж омад. ман қати ҳамонҷо ёфта адресаша гап зад ман ба чӣ хел дар куҷо будана ёфта ҳамин дар касалхона вохӯрдем. баъд аз ҳамин вохӯремо она тобистони соли 1977 Темур қазо кард. хабрукуниаш манам омада будам онҷо. бихайр одами бисёр олимои бисёр математикҳо ҳама қариб ки омаданд дар ҳамон қишлоқи Суфиён. мо охиран гусел кардем Темурам. Темур Собиров дар синни 35 солагӣ ба беморӣ гирифтор гардид, вале бо вуҷуди ин ба тадқиқотҳои худ идома медод ва бо намояндагони доираи илмӣ алоқаи зич дошт. тавре шогирдонаш иброз медоранд, ҳангоме ки сухан дар бораи илм мерафт, ӯ маризии худро фаромӯш мекард. соли 1976 моҳи сентябр ман да ёд дорам, мо як чиз кори илмӣ пешниҳод кардем ба як конференсияи умумии иттифоқӣ. он вақт мегуфтем конференсияи умумии иттифоқӣ доир ба масъалаҳои сифатии муодилаҳои дифференсиалӣ ки ин конференсия дар шаҳри Резан ба вуқӯъ пайваста буд. ман онҷо рафтам. Темур рафта натавонист, нотоб буд, касал буд, дар беморхона буд. вақте ки ман аз Резан баргаштам, онҷо ки рафтем, вақте ки баромад кардем, ман ҷавон будам хеле. як риёзидони хеле маъруф пурсид ки ту куҷо ин масалоқати балад ҳастӣ, куҷо ин кора ту пайдо кардӣ? вақте ки ман гуфтам ман шогирди
صابرов هستم تیمور صابرов هستم گفت که همش فهمو بعد سوالو دادم من آمدم و بیمارخانه رفتم با خبرگیری شو همین نقص بود خوب بود قبول گفت چه خیلی تو آمده نتیجه چه خیلی نقل کردم همش نقل خیلی خرسند شد و همونجا خیلی گپوی بسیار نازک عجایب گفت که آینده چیکار کردن در کار در این سمت همین کسلیش در یادش هم نیست گویا که یگان چیز نباشد وقتی صحبت در باره متماتیک میشد همه چیز رو فراموش میگه میپرتوفت یگان گپ نبودم ما فقط ریاضیات چخیل کنیم که مسئله نو حل کنیم و من یک سرسپرده همین ریاضیات بود این آدم انا آخریمون پر را کاملا در باره ریاضیات بود در باره همون معروضه من در همون کنفرانسی در ریزان در شهر ریزان گذاشتگی در نزد انستیتوت پداگوژی ریزان فقط یک چیز آخرش بپرسید که کی دوشنبه میروی من گفتم مولاتم تمام شد همین اولای نوامبر حرکت میکنم این همین اولای اکتبر بود دیگر ندیدم تیمور همین قضیه سال آینده ماه ایون کس وفات کرد модар ба марги писари ғурамаргаш Темур созиш карда наметавонист, зеро аз ӯ умеди зиёд дошт. Бо писари машҳури худ ифтихор мекард. баъде ки профессор Темур Собиров вафот кард, модарашон, яъне бибиам дигар барои деҳаи мо масалан чӣ хел аст дар деҳа? Субҳ ки дамед хурус ҷиғ мезанад, ё ки мурғо масалан фарёд мезанад. баъди вафоти акай Темур дигар дар қишлоқ фарёди хурус ҳам ба ҳеҷ кас дар кор набуд. Чун субҳ медамид модарам бо нолаи Темур гӯё мардум бедор мешуданд аз нолаи момам. бисёр дӯсташ медоштанд ҳама. момам баъди марги акай Темур дигар ба худ наомадагӣ аст ва ҳамин хел хотираҳош парешон шуд, дар ёдаш чиз намемонд. ҳарчанд ки як зани қавӣ буд, ҳарчанд ки як зани пеш буд, ҳарчанд ки як зане буд ки тамоми пастию баландиҳои зиндагиро хуб эҳсос мекард, вале марги ҳамин акай Темур бисёр ғамзадаш кард, бисёр хотирпарешонаш кард, бисёр дода бо марги акай Темур созиш карда наметавонист. хулоса ба ҳамин дардои момама дида устод Бузург Собир дар санги гури акай Темур ду мисраи хубам навишта ки чун ту мурдӣ эй бародар мурдани мо ҳам равост, пуштаи хоки ту ҳамчун кӯчи мо дар пушти мост. профессор Темур Собиров дар миёни намояндагони илми тоҷик мавқеи хоси худро дорад. мактаби илмии таъсисдодаи ин олим бошад то имрӯз шахсиятҳои зиёдеро тарбия намуда ба камолот расонидааст. мақсади профессор Темур Собиров рушди илму дониш ва истифодаи дастовардҳои он дар пешрафти ҳаёти инсоният буд. ӯ ин рисолати худро бо кӯшишу ғайрат ва истеъдоди беохир то замоне ки умр вафо кард иҷро намуд. дар фанни математика кам касон маъруфи ҷаҳон гардидаанд, зеро шоҳроҳи иншои фанҳо кайҳони худро дорад. бо гузашти солҳо ҷилои ситораи саромадии ӯ дар осмони фанҳои дақиқ бештару бештар мегардад. ин ситора ҳам рамзи номи Темур Собиров ғуруб надорад.